Peteĩ jeýpe Cristo Jesús ombo'e discípulo kuérape mba'éichapa oñembo'eva'erã. Ha upépe ombo'ékuri ha'épe Padre Nuestro. San Mateo capítulo 6 pe jatopapevahína. Hape versículo 12 hape ningo he'íhina: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ha Cristo Jesús ombojo'ápeva he'i: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ñañembojáove tupaña de jararendápe ñañembo'e hag̃ua, ñeñe'ẽ hag̃ua hendie. Ñañeha'ãkena jahejarei ambuépe pe mba'e ojapovaiva'ekue ñanderehe. Ñandevoi ndaikatuíramo jahejarei ambuépe pe hembiapovaikuépiko mba'éicha jaipotáta Ñandejára ohejarei ñande ñande'ãngaipa. Ajépa tu'uete sapy'ánte jahejarei hag̃ua ambuépe pe ijejavykue ajépa. Ñande corazón atã. Upéicha. Jejerurékena upéva rehe Ñandejárape ta ñandepytyvõ. Ñande ha'e hag̃ua gente oporoperonakuaáva. Tomohu'ũ ñandéve ñande corazón. Chakekuaa mba'ekohínape sapy'ánte ombopohýiva ñanderekove ha sapy'ánte ñandembohasy ave. Pero ta'emína ndéve la reperdonáramo ihe'uipáta nderekove. Avei reguerekóta py'aguapy. Ha ipotã rejesarekomi ndejehe. Noimeipa reguerekópe py'atia'y ambue ndie. Térã nendietevoi. Ha péva rehejareíva'erã upéicharamo reguerekóta py'aguapy nde avei. Ha pepytu porãmbáva ha'éva Espíritu Santo oĩta avei nendie heko'ẽko'ẽ rehe. Ha Cristo Jesús ningo oĩramo guarépe kurusu rehe. He'ími péicha umi ohugava'ekue hese rehe. He'i: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Jejerure Ñandejárape ñandepytyvõ hag̃ua ha ombopyahu hag̃uápe ñanderekove avei. Ikatu hag̃uáicha jaiko py'aguapýpe. Ha'éta ñanembo'e avei jaiko hag̃ua py'aguapýpe enterove ndie. Jaiko py'aguapýpe ñanderogaygua ndie ha ñandepehẽnguekuéra ndie. Ha péicha toiko Ñandejára ta ñanderoasa. Oiméramo ndepytyvõko tembiapóna rembohasami ambuépe. Ha reipotavéramo kóva rehegua katu reheimi WhatsApp 0976 46 17 41.